Yiwo kumlando lo walapha ekhaya eHlanzeni engasibonayo ukufika kaNkulunkulu nangefike ngene egcekeni lapha eyongena kaRaul nange sesephakathi kuRaul ehleli nomfundisi bengqumuza naye nange sephuma kaRaul esemegcekeni ethi uzoqeda kwale ekhaya kuqala nange semile lapha phambi kwesango lethempele nange ngena ethempeleni nange phuma egcekeni kagcwetha ezoza lapha ethempeleni wona wonke lomhlaba. Siyabonga baba. Baba mkhulu nithi wayefika ahlale la. Amasebuka idamu. Nithi idamu lalingake nizogcwenze umshuma ligcwenze selingake bubika idamu. Liqale nini kanti idamu? Lakhiwe le damu noma? Lakhiwe. Oh, lalingekho. Oh, kwaba nezikhukhula base ba. Oh. Ukhombe kuthiwa efika ahlale la. Umuzi wawusukhona lo wabaqoqa. Wawusukhona umuzi kaCenza like nje umuntu noma wayefika ahlale kusayithatha. Wongekho. So nina manifika la nakha nabona ngani noma kwaba kanjani? Wawusukhona lo muzi wawulangezana. Oh. Wawusukhona wona. Kulokho umkhulu wakhona wena wayefika angene kuyena ngamhlambulula basuka ezini kagwala. Oh. Nani nesenimuvisi wena nizohlala nanizwa ngoba ezulu yasezana. La igcekeni lokuyithusela la sikho. Umuntu ungenza lapha lapho lentshekela. Khona wangakakhulu afike kuba nowa awushintshe umuzi uzela ithempeli ngaphezulu ngathi sizitsheni la. Oh, kusho ubaba uGcwenza umfundisi. Angibalothi. Ukwasho inkosi. Wathi nifa nje ngoba ningaphezulu komuzi wethu. Ithempeli leli. Umlando mningi. Hayi. Athi ubaba nangu uNzimande uthi ubaba uza la ekhaya. Indaba enkulu ke leyo manazana. Bese vele ngilihleke ikhehla ngithi hayi baba. Uzwe kahle. Athi hayi hle mntanami nalo ucingo. Ngiyamazwe ekhuluma kanjani. Nalo ucingo mntanami uzoyiswela. Ngithe ngisamhleka ubaba la rengo ucingo. Wathi awulubambe wena ukhulume noNzimande kanti sekuwula izulu uqobo. Ngathi hey hello ngiyalazi ke lelo. Ngathi ba wathi hey Mshumayeli nikuphi? Mhlangabezani ngikudla idamu. Hey Manazaretha ingiloza ilingana. Bakhulumile abayingcwele bonyasi. Qale phansi kade ngihleka ikhehla mhlambulula ubheku iwe kumina ifoni manje. Ngathi uyabona ke mhle. Ithiwani into nje na Shembe. Ubaba ngangenzani kodwa Shembe. Angena endlini aphuma athi ubaba ungenzani Nkosi yamakhosi. Kanti lo muzi umfanele noShembe. Hey uShembe uyayingena imizi engelungu. Uyayingena imizi ephansi. Futhi uyayakha uShembe imizi ephansi. Ingakho sifanele ukuba phansi manazana. Ngoba uShembe akhethi. Nakandlwane uyangena nasodakeni uyangena. Mhlambe mina ngiyakhetha. Nemizi engihambela ngiqale ngibone ukuthi imizi enjani. Kodwa uShembe uyangena nakandlwane. Ngithi baba, athi nihlangabezani Mshumayeli. Ngithi baba gqoka, uphuma nje aqhokile ikhanda liphithele. Ngidumisa imoto iveni yakhe lemhlophe. Sengiyekile la ngithi asambe ngale veni emkhulu. Ngidumise, meyaphuma umkhulu. Ugqoke ijazi, ugqoke isikhindi. Athi umkokele saphila uMadlanduna, hayi baba kaNokukhanya. Bazothina omakoti uhamba ngesikhindi. Athi kana ngigqokile. Kanje athi hawu kana ngigqokile. Hawu kodwa yini ngehlela uShembe. Awayiqali lento la ekhaya. Lekhaya ngisho ungalozinde emakhaya wayefika zalala. Ibombela wafika khona ngisho ihlala kulona lilanga. Njobethi nje ingiloza ayilingani.
usho kona ungalozi inde wehla lapha emkhuwini anyuke afika athi mangidi pheka amadumbe nobhatata. Intombi yakahlomuka yake ibona indaba enkulu iphekela isilwane. Yingakho naye kwakomunye nje umkhokheli wephethe yena abona labakhokheli amen bamazi kahle. Kwakwesinye nje isilwane esizala ubaba kwasho ukuthi ke phela ubaba ulungile uzalwa kaNgidike amen. Ayike siyayazi liyakangidi. Kodwa ningasabi phela ukuthatha ononta mhlambe sengiyobonela nje kodwa intombi zangidi zithi qhwi. Kodwa nibathathe noyithambisela nina amen. Abese gqoka ibhuluku aphuma umkhokheli athi baba kaNokhanya kodwa nizwe kahle ninomshumayeli ngithi hayi mamncane sengizwe kahle ubaba uthi uyeza uthethe nje la fona mshumayeli sesidlula kulendo khona into eniyibonile lapha kuthiwa ise lifestyle kanini kuphi siphume ngejubane sishone sithi sishone eKhamanga sehla masithi siqhamukele lifestyle nazi imoto ezimbili ayisanda amampondo kumupha lela hips elimhlophe mshumayeli umntombi lela eyishayelela yona ehamba ngala iMercedes le eyayise Free State registration. Ngithi ke mina ukuMercedes kanti uyishayelela iveni elimhlophe uhamba phambili umkhombo weindlela zonke uhamba phambili maNazaretha. Mangithi ngiyadlula ngoba ngithi ukuleya ngithi ngiyomthu ade womshumayeli kanti kuphi ekhaya wangidlula jikisa imoto sengithi ngijikisa steering asajiki yedwa ngifaka igiya kudedeleka iclash nje ngibuka kahle kade hey jikisa imoto ngijikisa imoto lokhethu ubaba usha Nkosi yamakhosi sizobulawa abantu bakwangena uShembe emzini omuntu angithi umuntu omkhulu uthe emkhulu ebehle uthe iChief of Angels ebehle ngoba ngeke kube iChief of Angels uphezulu kufanele uqale wenze njani wehle ngeke bezondosi uma bebethi bangithinta ngithi hey wendosi ngumshumayeli ngoba umuntu oyibonayo kufanele ubonwe abantu kodwa balapha nje ngoba bebethi bangithinta nje ngithi indosi sengikhona ngoba ngifuna nami ukufana nomgqame nokhawula ngoba la bekhona lamhlanje masikhuluma indaba uthi wathi umgqame noma ngabe baboshiwe uyaphuma esigodini sosini kuthiwa mgqame nakhulunywa indaba yakhe emhlabeni kuthiwa wathi ngoshela nami ngifuna ukuba njalo maNazaretha amen kuthi makungihlula ukukholwa kodwa zithi le ingane wake wathi umshumayeli ugcwethe bese ngiphuma noma abe ngiboshiwe yajika imoto seza ulambe ngibuza mawucabanga ubaba uye ekhaya ngithi nami baba ngazi hey kubhluku kanjena uShembe ungazi abaningi baze banomona bacaba ukuthi yayimnandi leyanto kanti yayimnandi ngoba kwakuNkulunkulu kodwa inobhluku ngoba uNkulunkulu umphatha kanjani futhi uma usumphathe kabi icalele usulobani wafika lapha nomgwaqo ungakakhonkwa lena niwe wanyuka obhuqwini uswazi likaMaphambili phambe ezazi liphonsa phesha kumfula unyazi lwezulu wanyuka obhuqwini maNazaretha nathesa yakithi lwanyuka la ebhuqwini theme efika lapha ezantsi wama ngithi mina baba nangu babema mhlawumbe sebuye wabota kayi ekhaya ngehlisa iwini mangehlisa iwini ide mshumayeli hamba uzongithela ngeintuli ngiwashile mina imoto ngamaziko wasezulwini bese nginyuka fike ngime kule yandle ngale eze lapha nje khona impela lisewubhuqa kushaya ikhona hey madoda afike ngale kwendlame sasibonwe insizwa eyumzala wethu uvumo uboni le moto hayi ngiyayazi eyasezulwini naba nomfundisi wajika naye wagijima wajisa imoto uma efika la ufika siguqile esangweni eze kumina Shumayeli senze njani ngithi angazi ngoba nezibuzane beyikhona ibalekile ngithi sidlamlilo lezi sidlalela Mshumayeli welela lapha pheshela kudayisa khona imbuzi ngizofika ngiyicaphune ngithi sobuye sibabona ngiphuthuma ashaya imoto aphuthuma imenje lensizwa kaMayekisa ayugqokile umjivi ifake nje ishethi la elihle ibisima umntakanhliziyo umuhle muhle uShembe muhle ngeyikhathi zonke abesejika buka athi hey Mshumayeli kanti nginedama elihle kanje ngithi inkosi yamakhosi athi awuyinhle le ndawo uyagiga
lifika nje ikhehla alisezwa lutho. Mame bese ngiyekhehleni baba. Sengibona usehamba isikhathi eside uvumo. Yini singabiki imali ibambele lesasilwane sithi uma uNkulunkulu engena bangibona emile ubaba. Athi yenza njalo mntanami. Lase ngiya kuye. Afike ngabe ku100 rand. Intombi la amadlanduni iyahalalisa la. Sekuhalalisa izintaba zonke sekuzwakele. Ngoba uyiminute ukuzwakala. Imoto zayijika la basemasimini bafika la magayi bengagezile. Banikela kubaba bengagezile. Wena ungabusageza. Bashiya phansi amageja. Sekuhalalisa imoto zayijika ziza la. Base ngubeke ku100 rand ma uNkulunkulu engena sisalinde isilwane Nkosi yamakhosi. Wathi ya ngiyangena. Waconfirm wathi ya ngiyangena. Kodwa sathi futhi uzongena phi. Asimtshele lutho naye futhi abuzanga lutho ikhona indlela engizongena kuyona. Wathi ya ngiyangena. Thenje mangubeka wathamba ubeka esihlalweni ngawubeka. The mangubeka waseye emotweni wafika wathatha umjiva wakhe ekhotshengeni wasewuthi wasethi ya sizongena sigqokile thina la ekhaya bothina boshela. Wasewugqoka. Ufasa ugqoka ufasa. Wasengena ehipseni lakhe. Ayazi endlanga ngibona uSulumane ehluleke ukukhupha ngithi we Sulumane ehamba nanaye. Khona nendaba enkulu njalo. Ayibo indaba enkulu nayo ikhona. Behamba nanaye indaba enkulu behluleke ukukhupha la ngithi mina unyazi kodwa la akhuphuka la. Kuhluleka nina ngoba nabasemhlabeni wasezulwini wanyuka. Wase irev imoto. Ayithi vam ngithi hey. Le moto izosuka kanjani ispeed mayiro. Ayithi ham. Hey. Ngithi nawu mhlola kuzokwenzakalani ngoba angitholanga nethuba lokumtshela baba mawuza ngespeed uyophuma phela ethempeleni. Ayithi ham. Ibe sisuka maNazaretha. Idonsa. Afike lapha bese jika phaka bhekele. Angathi utshela ubani. Angene nje aphake kwendlika leyo randa bese phaka ebheka le. Athi mephaka bese ehla thatha iumbrella yakhe ayiqhubele amabheke ezantsi. Ezunzimande. Athi Mshumayeli ukhombisa ubaba indle zongena kuyona. maNazaretha. Ngithi baba akusazi ma uNkulunkulu engena. Asazi Nkosi. Athi hayi. Ngizongena lapha ground mina ngiyazi. Hey mafethu. Letho njalo mangixoxa ufika ususizi. Athi hayi mina ngiyazi. Athi twai abesefika esikapa soranda bambelele ngemino emibili. Amen. Angangeni endlini. Asondele akhona Nkosazana njalo. Bahamba nje noNzimande, asondele uNzimande Mshumayeli. Ngenisa ubaba. Kanti la ekhaya kolusofa wathenga ngomfowethu awukazi usebenza sazi awusebenza ngani. Kanti lo sofa ulinde lo lusuku. Makaye. Sufakiwe kwakushisa kwakuNovember. Sufakiwe la kwafakwa amafeni kuyashisa la sufakiwe la sazama ukudlala okhapheshana uNkulunkulu ubekwa hapi kodwa umuntu omkhulu kanje. Uhamba ushembe maNazaretha. Sanzama ukudlala wathi twa kakhipha futhi u50 rand ngathi uma uNkulunkulu engena cela uNkulunkulu angena athi hayi Mshumayeli ngiyangena wangena kaRaondi maNazaretha uthe mangena waRaondi wafika wabambelela ngemino emibili kusofa wangahlala wabuya futhi uma uNzimo wathi mhlalise ubaba indaba kaShembe ijulile ayilula kamhlalisa Shembe ehlala kwase ugoqa umjiva wakhe wathi ya safika thina boShembe la ekhaya ukhuluma kwi-plural form akhuluma kwi-singular form wathi safika thina boShembe wase ugoqa wathi hey liphe likhahla lami ngize kulona ingiloza ilingana khona ama chief of angels seliyabhuquza lapha omagcabasha sebehamba ngezisu wena ngeke uhambe ngezisu ubona uShembe ingcwele iqhuma lapha kokhoma iqhuma kogasi iqhuma yonke indawo kuthiwa kwenze njani sefikile uShembe kagcwethe maNazaretha wathi libize Mshumayeli ngifuna ukukhuluma naye amlanda baba iyakucela inkosi ngaphakathi wangena lo muntu chief of angels wayothi njoba nenibona izithombe eguqe lapha eduze kwakhe banqumuza
wazi kahle ukuthi akekho ozoloku ebuza womndeni awuyena. Sabizwa amaNazaretha sonke sangena. Sanikela saphinde saphinde sengasheshisa isikhathi sisambile. Sanikela sale wabuya wacabanga usizo wanikela. Walokho emile nje ithatha ehleli nje ithatha. Yafika isilwane sokumnyathelisa wayesesikalela u2. Wathi lesi silwane ngicela sibe sebuhleni ngo2, hayi ngo2:05, hayi ngo2:50 kodwa ngo2. Wathi Mshumayeli ikhona imoto ezosambisa ngathi babi khona. Wathi umtshela umuntu osambisa ayabuka iwashi. Beka akashaya u2 amesangweni ushaya u2 bese yasifaka. Kuthi kwenziwane ezibini sazi. Saqeda ukunikela wasesukuma. Wathi uzimandla Mshumayeli imnikelo. Bathi hayi goqa ngocansi Mshumayeli ngayigoqa ngocansi. Ukuyibona amafondo wangiphethe ucansi ngangiphethe imnikelo. Wathi ke ya sesiyahamba thina bosheba. Uloke reporter nje. Sesiyahamba thina bosheba. Mangithi ngiyalunguza la abantu sebeyinkumbi la. Angithi abantu akufanele umancisha ushembe. Kakhuluma umgcotsho. Uma umgcotsho odlela ushembe phakethe njengamakinati. Fa abantu njalo baphe bani ushembe. Nkosi yamakhosi sebekubonile abantu bakho. Naba Nkosi bayinkumbi manje. Hayi ngizoqala ngiqedwe kwale ekhaya. Phume ngesango Nkosi yamakhosi. Likhona itsho wahlala kulo ufika lapha. Akazazi. Oh leli lingemuva emva wendlu baba. Pho manje nivumelana ingane idlale kulona ngempela ingane idlala kulona. Kodwa akaza kwazi lokho. Waseyidumisela yena imoto wayesephuma. Ngesango wa dry. La kwakhiwa khona indle sonto wafike wamakhona. Ilapha wafika wamakhona. Wathi sihle lesize Mshumayeli. Yakhana indle yesonto la. Wasuka ngemoto wazoma lapha esangweni. Wafika la esangweni wama, wehla waqhubulela iumbrella. Wenza unzimande Mshumayeli, ngenisa ubaba. Ha, lwangena uswazi kamaphanga. Wangena wathi maNazaretha. Wagudla lapha komama wathi wasefika imali lapha entombini. Sekuyinkumbula khona abakholwana abangakholwa wathi abeze wabathatha. Sahlela olayini nonzimande wabathatha. Khona lapha etempeleni. Wabathatha. UJesu wathi Mshumayeli letha amanzi lawa akhale ngayo indaba enkulu. Wathi letha amanzi abangasangifica la useyofika ubanikela amanzi. Wawafaka imino emibili. Wathi siyahamba thina boshembe sesiuqedile umsebenzi. Inkosi inibusise. Yayiphuma indlondlo umusa yayima lemotweni yayivala yayingena kwakushawa lo ram owaziyo. Zaziya madoda. Amen. Manje ke bathi abantwana benathesa bakhokheli nabo bazothatha isibusiso. Bazobeka iblocks labo. Amen. Kuyoba ingoma yokugcina. Unkosana usithole yosihola ngayo. Ubaba umvangeli yosibeka kuNkulunkulu. Amen. Uzophila namhlanje umvangeli wami baba. Shembe uzokulula baba. Kehla lama liphilile nathesa. Amen. Njoba nilibona nje lingena lixhugela. Kodwa ukhona ushembe uyithemba baba. Uzokulula. Cela ukubaphakamisa abayingcwele egameni likaMvangeli. Amen. Aphilile ubaba wethu. Inkosi ayibusisa ukuphakama kwabangcwele. Angibingelele balaleli baNazaretha wonke. Yiwo ke umlando kaRaul lo owangena uNkulunkulu wethu iyazi lezulu. Wahlala lapha esenta, wahlala nomfundisi. Baxoxa. Bebeqede babengqubuza uNkulunkulu nomfundisi. Sasesibizwa nathi sonke sangena sanikela uNkulunkulu. Wabe sephuma lapha egcekeni. Wathi uzoqedwa kwalapha ekhaya kaGcwesa abesenyukela ethempelini. Wabe ke senyukela ethempelini phezulu. Lapha futhi besibona khona ithombe ngela ethempelini enhlanzeni. Yabo. Ngisakhula baba ngimncane kwakuyisifiso sami ukubona umfundisi uGcwensa hayi esenkonzweni. Yebo. Nje mhlambe ekwakhe noma nje kodwa engekho enkonzweni. Yebo. Ngithe sekuqala ke indaba enkulu kwayisifiso sami ukuthi ngiye ngihlale nomfundisi uGcwensa. At least kube some sort of into ewasa documentary ngaye nje specifically. Ngithe sengisenhlelweni zokwenza lokho wavele wahamba emhlabeni. Nafisa futhi ukuze emgcwabeni
kadla uthi umuntu besegoli futhi wayesasamncane nawe ngisasemncane but amandla ayengekho kangaka ngithokozile nje ukuzwa nisho ukuthi hayi ngathi ingelosi kaMfundisi uGcwensa sisibizile so bengicela baba in a nutshell nje usixoxele ngomfundisi uGcwensa yabo lento engangiyoyithola kuye ngibona ukuthi mangibone wena ngibone yena ngoba phela akukho okuphakathi kwakho nomfundisi uGcwensa uwe ngiyacela baba usiphe nje waye ubani umfundisi uGcwensa wafika kanjani uzofike nasendabeni leyo ukuthi inkosi yathi mihlala ehlalweni yayisisebenza ngaye yamvusa nje seyinto nje ehambile yathi ngoba ngifuna ukusebenza ngaye izithi baba njalo uma izomfundisa iBhayibheli ithi woza baba ibuza umuntu wasemhlabeni ngobaba kanti kwakuba umfundisi uGcwensa awusiphe nje noma sesingase ngakuthola kwenkonzo kodwa masithole lokho zonke izizwe ziyophila ngiyabonga baba usungayichaza ke usho mhlambe nokuthi usebenza under ini anginankinga kodwa ekubaleka kakhulu khona la ichaza khona ebuhleni ngathi wena no ayengathatha mina ngingazi mina ngoba ngifika nje ngibona kuyi opportunity for ngoba ngingazi ukuthi into ehlala ihleli kimi ukuthi ngiyafisa ukuyithola okay ngicathi yena uyozika kodwa mina ngizokha phezulu hayi kodwa lokho kuyofika nje mfethu ngeke uze konakala uyishaye nje okay hayi ngaqala baba ngiyabonga no angibingelele kubabukeli bendaba enkulu media okhulumayo uSibonga wakaGcwensa oyindodana ngicawuthi yesihlanu emadodaneni kaMfundisi uGcwensa ngokuzalana kwamadodana kuthiwa la ngithinte kancane ngokuzalwa kaMfundisi engicabanga ukuthi okuningi ke angizoba deep ukona kodwa ngizothinta nje okusobala nengike ngikuzwe ngoba phela mina ngizalwe umfundisi esezala mina esekhona kodwa ke ngenxa yokuthi umlando siyawulandela ngizothinta nje okumbala ubaba uzalwa uGcwensa okumkhulu wethu nentombi yakangidi eyahamba kayomcela enkosini yesibili ilanga engatholakali la khona ke ukhulu alinda khona isikhathi eside ecela umntwana kungekho lula kodwa ke ngothando lukaNkulunkulu wagcina emthola umntwana yayisimqamba igama inkosi yesibili ilanga ukuthi kuyoba ubani igama lakhe uzaliwe ke umfundisi zaningi izinto uNkulunkulu noma uShembe inkosi isibili yakhuluma ngazo ngokukhula kwakhe nokugadeka kwakhe wakhula waze wagcotshwa ke gcotshwa yinkosi esibili wawo uMshumayeli emzini wasePhakameni cabanga ukuthi unyaka ku1972 1971 lapho 72 kuleyo minyaka ngikho sure kodwa ngicabanga 72 egcotshelwa uMshumayeli wakhula ke ngaphakathi esontweni ekhona egida enza konke wazi ngesikhathi senyanga yezulu wagcotshwa futhi egcotshelwa ubuvangeli waphinda futhi wakhula wahamba kuthe ngesikhathi sothingo abafundisi bokuqala nje bothingo ngicabanga ukuthi wabe segcotshwa lapha esegcotshelwa ufundisi ubileke khona ngaphakathi esontweni ngicabanga ukuthi ibandla limuthanda limkhonzile ngenxa yentshumayelo nangolwazi abenalo esontweni kakhulu ngoba ngisho ukuthi wagcotshwa isiqu sesibili okusho ukuthi ulwazi oluningi lwesonto benalo elincele kumkhulu okubaba wakhe naye wayegcotshiwe uMshumayeli ubaba ozala yena umfundisi ubeke ekukhuleni kwakhe eseganwa intombi kaShuku okumamkhulu wethu waphinda waganwa intombi kaMadlanduna uMaluthuli omkhokheli okuyena ozala mina nabafowethu abanye wabe seganwa ke intombi kaSibiya kuyona umamncane agcina ngayo so ekukhuleni kwakhe ke esontweni ngicabanga ukuthi kuningi akwenzile sikubonile okuhle okumakhe nasesihlalweni noma ezulwini wagcina sengathi useduze kakhulu enhlizweni yesihlalo sizokhumbula noma ekhuluma naye omdala obethi bemcela noma emthuma mbize ngobaba engicabanga ukuthi lokho bekwenziwa indlela abeyiphethe ngayo nangendlela abeuhlonipha ngayo nendlela bemsaba ngayo uShembe so ke ube ubaba onjalo nje omuhle okunye mhlawumbe engafisa ukukuveza ubaba into abeyiyo kakhulu esontweni bengayigcini khona nasemndenini nje ekhaya ube umuntu obenothando
enenhlonipho esikhulisa ngenkolo okukhulu ke kodwa ngikwazi ngaye ukuthi behlala kukhuluma indaba kaShembe sekhaya ukuphi kukhuluma indaba kaShembe iyona into enkulu ba yona into enkulu ngaye abeyithanda kakhulu nabe hlala isengqondweni yakhe ukuthi meka sahlangana ukhuluma indaba kaShembe lokuthiwa ubuye emsebenzini sisasebenze bekwahlala nje kusofa wasondezwa amatiye usezosibiza kakhuluma indaba kaShembe engicabanga ukuthi yikho abantu bebona umshumayele rich ngalendlela rich ngayo ngolwazi lonke ulithathe kule ikhehla ubaba umfundisi ngoba ayikho enye indaba enkulu besitshela ngayo besitshela ngoShembe kuphela wahamba ke isikhathi ke wakhula kwaze kwafika la khona izinsuku zakhe uNkulunkulu emsondeza ngakuyo ngiyabonga ngizokuthiwa umama kaba umfundisi uCwenza wayengabathola abantwana wayesethi uShembe ngizomnikeza kwabama ngikuzwanga uthinta lapha awuyithinte ungabi novalo umfundisi uCwenza ngifuna ukucheck ukuthi le correlation yokuthi ahlale esondela ngoba ngicathi bengaspend isikhathi esiningi la kaCwenza bespend isikhathi esiningi ehamba noShembe so noma ke ithathe lapho ngiyabona noma ke kuyindaba le oyithintayo indaba enkulu abeyisaba la umfundisi abeyibalekela isikhathi esiningi kodwa sike sizwe ukuthi wathi bemcela enkosini lange semcela isikhathi eside engabathola abantwana ethi sengibuya nje emndenini wakaCwenza bathi wena unayo ingane yayisithi ke inkosi ngizothatha kwabama abantwana ngikunike bona ngizothatha kwabama abantwana ngikunike bona ahambe ngimuphe lo nkosikazi kubo umntwana wami yokuhamba yokwakha umuzi wakaCwenza so kwaba njalo ke inkosi langa ngempela yabe simbusisa isimnika ukhulu mangidi umntwana yayisimtshela ukuthi konke engizokwenza kulo mntwana ukushintsha nje kuphela isibongo kodwa konke kwakhe nokudalwa kwakhe kube kubiza la ekhaya ngenxa ke yesipho sengilosi yakhe uShembe emuphe sona cela uthinteke la ekhuluma khona ngangimuzo inkonzweni umfundisi uCwenza ethi kwathiwa sonke isizwe sakaCwenza umuntu wasezweni akabathola abantwana kodwa ngize nomshumela uCwenza ethi umfowethu ebiza ubaba wakhe ethi umfowethu angazi ke ngidideke ukuthi ngabiza ubaba wakho ngomfweni kodwa mase ngifisa ukunderstandise lezo zinto ngicabanga ukuthi uzongena uma angena agxile lapho kodwa engingakuveza ukuthi ubaba wayezelwe yedwa yayisisho ukuthi inkosi khona engakabukhona isabusisa nje ukhulu ngayo ithi ke lo ngizokupha yena uyozozala isizwe ozozala abantwana abaningi akho umndeni wakaCwenza ba hayi listen cha lana usho ukuthi umfundisi uCwenza unina wakhe uMangidi engakabathola abantwana lokho enenkinga ukuthi wathola abantwana abathathu bamantombazane badlula ke emhlabeni wobo bekabheka bezana kufika isikhathi ke sokuthi lokho engabathola abantwana lokho yoncane wayesehlala elinde kuphakameni mayilinde kuphakameni wayese kuthi ngelinye ilanga umfundisi lento ixoxela omunye umama ngitho uMangcobo owamxoxela ukuthi sasinonyuma wakho singomakoti silindile kuphakameni silinde abantwana uthi sathi ngelinye ilanga sakhetha ukuthi siye endlini emhlophe uthi afika kulanga phuma sikothe saguqa ngaphandle sahlabelela uthi wayisiphuma inkosi yasekuphakameni ithi mayiphuma iyabuza ukuthi kwenze njani nina amakhosikazi uthi basebechaza baba sesihlalela ekuphakameni silindile kunabantu bafika umva kwethu bawomakoti kodwa bamukelisa abantwana thina sikaba bathola abantwana uthi babe bawu4 uthi ke asithi inkosi yayisi ishaya indweba yabiza inkosazana kwase kufika inkosazana yafika inkosazana ekiphethe isicephe esincane inkosi langa yayisifaka isandla phakathi esicephini yayisigoqa kanje uthi ke lo mama yafaka iminwe kanje esicephini la esandleni yakhipha intamo yanika lo mama wokuqala yaphinda yafaka iminwe kanje yakhipha intamo yanika lo mama wesibili yayisimjomba lo uMangidi egoqe kanje yayisikhipha enye yanikeza lo mama yayisithi izandla ikhombisa ukuthi akusekho lutho ngesikhathi iphenduka ingena ngaphakathi endlini wayisiyakhala uMangidi wakhala kakhulu mayikhala kakhulu ibese inkosi yasekuphakameni ibuza ukuthi kwenze njani kulo nkosikazi bese bechaza ke lo mama lo munye cha baba sinenkinga la manje umama lo owakaCwenza uMangidi yena ngathi ena inkosi ayimnikezanga intamo ithi mina nginayo inzalo yalowo mama abantwana bakhe bafa bonke anginayo angazi noma ufuna ngithathe kwezami ingane noma ufuna ngipho ingane zabantu yini base behamba ke
wabona noma ngithi cha usho ukuthi uShembe kahle ayimisele kumnezi womntwana kwahamba isikhashana kuthe kuJanuary inhlangano iphezulu kwentaba enhlangakazi inkosi yaseKuphameni yayisibiza uNoyinkobe kwakuNdiya ke lalikade kwelala eThekwini eChesterville la okumkhumbane qala walibiza leqhugwaneni elalela lakhela inkosi phezulu kwentaba wathi ngifuna uNoyinkobe ube ufakazi walezi ndaba wayesebiza uMangidi abantu babe emgidini bevunula ekseni bemgidini bathi uma sebekhuphuka bemgidini bonke bevunulwa sethi akabiza uMangidi yafika inkosi yakhipha iportmende yayo eportmendeni lawo la kuhlala khona imjivi yakhipha ithawula elikhulu lemhlophe laligoqwe njengoba usukhipha ingane esibhedlela ivele ngekhanda kancane yamnikezela yathi ngifuna ugone leli thawula yathi Noyinkobe hlala la ubufakazi kwasukela ekseni abantu bemgidini baze babuya abantu emgidini kuyisehlobo ilanga ke makusehlobo lishona ngo-7:15 yakho 7 kodwa ngalelo langa bahamba abantu bayemgidini baze babuye uMangidi lokho ephethe legone kanjalo ehlele eqhugwaneni kuthe emva kwesikhashana esithi letha leli thawula wena yesilithatha yalibuyisela eportmendini yasithi akahamba edokodweni uma ehamba edokodweni wathi ephuma kwakumnyama ngale yaminyaka yama-50s kodwa waphelezelwa umuntu wayemkhanyisela ngethosho kwakukhanya ongacoshi nalithi phansi wahamba naye umkhanyisela waze wafika naye edokodweni kwathi uMangidi mayethi ufuna ukufika edokodweni ufuna ukubonga kulomuntu enhlalo futhi emphelezelayo wathi ayibona isekho leso sikhathi kuMangidi emva kwaleso sikhathi wayeseyisola kuMangidi wazi kanti ngempela usemumethele insizwa emva kwaleso sikhashana nje kade enibambisele lo thawula usemumethele insizwa mayemumethele insizwa kwafika isikhathi ukuthi fanele ayiteta engakayiteti inkosi langa yamtshela ngayo yathi lengane oyikhulele ingane yami ngithathe einganeni zami yathi ubungenayo inzalo ubungasenayo inzalo yayisimtshela ukuthi lengane fanele ayiphathe kanjani one yathi angagezi ngamanzi abandana okwesibili angadle emzini womuntu abothi mayibuye esikoleni namhlangabeze angaze athola ithuba lokuthi azadle emzini womuntu nangempela kuMangidi wathi mayethetha ezotetwa umfundisi kwasuka umakhalempongo ke ubese kuphakameni kuyinsizwa ngokubuka kwangathi engayitsize engayithandathandi kodwa yayithandwa inkosi langa kuphakameni kwasona kuphakameni hamba ngeenyawo isuka kuphakameni yaze yafika la ekhaya mayifika la ekhaya yafika yahloma imbali endlini phezulu bathi bebabheka lekha bethi hawo umakhalempongo eyishona phansi kwasitobhisa sala phezulu sokuthisa emgwini ungakabikho inandadembe eyishona phansi yabuyela ekuphakameni ngalelo langa uMangidi wasika wateta lensizwa yazalwa ke lensizwa watshela ukuthi abayigeza ngamanzi ashisayo angayishayi futhi uMangidi kwayinolaka kodwa umfundisi Gcwense uzohamba emhlabeni ngazange amshaye namhla ehamba umfundisi la ngesabatha kuzongcwatshwa ngolesithathu kule ndlu le nje siwisiwe kwavuka ekseni ngifika kuyisabatha ezongcwatshwa ngolesithathu khona insizwe engathi ayiphilile kahle ekhanda yafika yahlala la mabeyibuza la ekhaya ifika ngo-6 mayibuza ithi hayi yangapha ephalishini lokuqala ize la izokuthiwa kushona umfundisi uGcwense nangempela yahlala la ekhaya bayinaka wayazi kwangcwatshwa umfundisi uGcwense yazi ihamba ngolesihlanu olilandelayo namanje akekho kwayibona ebuhleni umfundisi Gcwense wayihambisa ngemoto ozoyibeka khona ngasiphala namanje akekho ayibona akekho yaziyo noma umshumeli Gcwense uthi uyabuza ukuthi iphi leyo nsizwa abekho yaziyo njengoba kwabikezelwa ngokufika kwakhe saba nawo umcaba khona la ekhaya ukuthi ngenzeka ukuthi omunye futhi eingelozi zasezimihlangabezile zithunywe uNkulunkulu yazalwa ke lensizwa yaphila uma isiphilile lokela ngelanga ngathi ingabuyile esikoleni uMangidi wathi uyibheka late engayihlangabezanga kanti izobuyisa ingasaphilile sihlabekile wayithatha wabona ukuthi ikonakele inkosi engapha kwaZulu yana ngithi kwakusemkhayidini wayithatha isibhonqa kanti idle emzini umuntu obayithe ingadle emzini umuntu yathi mayifika yayibhonqa phansi kwetafula wathi hayi wena mfazi ngeke ngize ngikunike ingane kwathi ngeke ngiyiphilise le ngane kufanele wazi ukuthi ingane nje ngize ngiyiphilise ngoba wena ngakutshela ukuthi le ngane ufuna uyiphathe kanjani ukuhlulile kathi noma ingafa mayifela wena kwaphuma inkosazana ngaphakathi eyibhonqa yagcina isumkhokheli lo mama wayade inkosazana wakhala wayibhonqa inkosi nathi inkosi wamnikela ukuthi kanti ufuna ukubukanisa ngaye nomhlaba ingane ungafuna ukumnika ungasho ngani inkosi yamakhosi wathi akahamba othenga ubisi walibusisa ubabila ngolifaka umunyu wathi akaliphuzisa kwaphuma upoison kuye ophalaza ngoba namhla izele waphuma nemnqambo omhlophe la umfundisi njengoba usubona lezi ezinyama kuthiwe umhlwahlwanyana wawula umkhokheli walelizwe wathi uMangidi wathi uNkulunkulu sephi umfundisi ngoba waphuma nalonto injalo nje lapha sobe siyiqhubeka
ngubane wasemsingi hayi kwakubhasi inkosi langa yangena yathi yathi yangena egumbini uyena noma uMandlovu yayithunini lawo wabili Mandlovu yayibatshela nakhonta ukuthi abacocwe kanjani naye ungubani yaphuma yasho ukuthi ngilise kanjani ithuna lapho yodwa eseyobekwa iyangena egumbini yafaka isembatho esimnyama yathi namhlanje khamba umfundisi waseParliament yathi khamba ivesi lami ebengiqale ngilifaka ngaphansi ngaphambi kombatho zonke izembatho zasezulwini khamba ungubani Shem cha asibuyele kumfundisi uCwenza asibuyele kumfundisi uCwenza soxoxa nekathabede ngelinye ilanga wasefilithi Shembe ewagibela inqole yafika eguqile entabeni yafika yama kanje esonto eswiti yathi gibela la wagibela yaqana imfuyo hambe naye emfule emthathu la emehlisa khona yathi yehlika yathi ngifica elinda ntombi yathi wabeka izivivana leyo ndawo yabeka kwizivivana namhlanje ithempeli sixoxa ngelinye ilanga Shembe cha hayi busachaza baba ngomfundisi uCwenza khona izinto bethu ukuthi angisakhumbula ukuthi uthe ufuna siqhubekeke cha hayi qala la kuqhubekeka khona ngoba phela into yasezulwini akumele iziplanwe kakhulu kodwa beyisifikile ke lengane ingashawa yathi mayishawa yathi mayidle emzini nomuntu yayisigula wayithatha wazesidlulile lapho uthi wayithatha wayisa waya nawo uyigcine mangikhumbula kahle usuthi umfundisi uCwenza ayafike yathi yakuhlula lelo ngeyosaba nayingane ngeke ngisayisindisa azothi kanti baba ufuna ukumbokanisa nabantu qhubeke from lapho ke wakhula kanjalo uthe mayekhula ke eba insizwa nje ekhula emncaneni bakhe wakhula ingane nje elegadwa kanjalo kwaze kwafika isikhathi ke la uNkulunkulu ngoba kukhona isikhathi sake saba khona ngangayikhuluma ke le mlindelweni khona isikhathi sake saba khona la athi khona esikoleni ngo1972 mangesona u74 egundwe esikoleni uMiss Makhathini wamshemula kanti otheshenyuliwe inkosi uMangidi wamthatha wathi uzoya naye lapho kukhona inkosi yafika ukuthi inkosi angayisusi yena yathi akayiyeke kanjalo zize ziyihlumele ihlangana yathi make zahlangana uNkulunkulu uzophendula yayisibhala incwadi yona bhalela iprincipal waphendula yathi uNkulunkulu uzophendula ke kwahamba isikhathi wafika wanikeza uprincipal incwadi wayifunda akwazi ukuthi kwakubhalweni kodwa kwakubhala ngokumahlombe yafaka kwi-writing pad maye seyihlangana inwele bathi ngoba kwaclass teacher wakho Miss Makhathini babizwe eclassini batshela ukuthi hayi teacher uclass teacher wena akasekho ngoba kwaclass teacher wakhe wasahamba kanjalo uNkulunkulu esephendulile lensizwa ke into ebifika ithuse ngayo ngoba nezinsizwa zangaphakathi isikhathi esiningi beziyayizinika ukuthi owakashembe ngoba bekiye ukuthi mayilanga lamalanga lifikile lize la ePhakameni kumhlangano uma ke yophaka izingane zakashembe iphaka impahla zokugqoka nemali ziphiwa nemali lezi ziphiwa yona zikhangezwa yona naye wayibala mdibe bumunye nalabo bantu ahamba engaphakathi ayophaka impahla ahambe ngaphakathi ayophakela imali yakhangezwa konke zonke imali igenge ngaphakathi imali ekhangezwa yona ke ile enikelwa yithini kodwa yena wayekade ekulokuzana ekwamukela naye lokho konke so ke insizwe ikhule kanjalo ikhula nje umuntu obehlukile kunezinye izingane kwaze kwafika isikhathi ke la ngoba nentombi yamgana ukumgana kwayo yamgana ikhonjwe iyona inkosi langa yena wayengamazi unkosikazi intombi ukuthi intombi kanjani kodwa intombi wayekhethelwe inkosi langa okuyintombi yakashangase yangapha esibukweni yayinolweleke olwempunzi wayithatha ke le ntombi ngokwakhe wayiganisa mayiganiwe ke kwafika isikhathi la akwazi khona ukuthi uma eseganiwe kwafanele azocheck ukuthi usehambe kangakanani nokugana kwakhe inkosi langa yathuma umfundisi uMbatha owafika ezombheka ukuthi usezele nesezele kuzamile indodakazi yakhe yokuqala yafika ubika ke lensizwe ukuthi hayi lensizwe isikanje isinayo ingane wayesegcotshwa ukugcotshwa kwakhe kabaningi kwakhuluma ngakho wakubeka ukugcotshwa ukuthi wagcotshwa kanjani ngoba wagcotshwa phela ukuze azogcotshwa kwakuJulayi esedokodweni kwafika umfundisi uMbatha wamlanda wagudla naye udokotela kubolele ngapha ngakadodeni kaNoyinkomo wagudla naye wahamba naye wazofika endlini emhlophe lapho kwakuhlala khona umuntu engena naye uthi yayifunda iphepha eMercury wayifika ihleli ithatha inyawo yayibeka ngaphansi kwi-coffee table ifunda iMercury wayesengena yayisithi kuMbatha umfundisi hawu subuye naye wathi yebo
wasethi ngizoke ngibuze uNkulunkulu ukuthi uyena lo wayengitshele ngayo. Yayisingena ekamereni ingungumahlombe. Yathi isikhashana wasala noMbatha. Yayise ibuya yathi hayi Mbatha uNkulunkulu sengiphendulele. uMbatha kwakumfundisi walo lonke lelizwe laseThekwini kusuka eThafamas kuze kufike eThekwini uyena umfundisi walelizwe. Yathi hayi uNkulunkulu sengiphendulele Mbatha. Uthi uyena ngempela. Yayisitshela umfundisi ukuthi akaluleke umfundisi ukuthi umuntu mayigcotshiwe yini nani efunakalayo. Engamtshela ukuthi yamgcoba. Wamluleka kwaphela awe eguqile. Emluleka ngokuthi umuntu mayesegcotshiwe ufana iphathe kanjani. Nangempela lensizwa yaguqa esintshela inkosi la ngithi uthi umshumayeli ke wena ethempeli lakho. Sekuneminyaka u8 la engekho umshumayeli khamba uyisi. Ngicela uyithathe la khona uthi bafika bezomnesa bembheka ukuthi uhlela kanjani uyiphatha kanjani. Noma okunye lokho kugcobeka lokho. Ikhona. La ngithi wafika uMbatha esuka emkhayidini. Wafika la ekhaya. Angithi la ekhaya bekufika abantu isikhathi esiningi kuba kwamfundisi ngoba bokumuntu la sikhona. La. Phela lana ngithi iqaleni bokade izindlu lezi bezingenhle lapho kuyithempeli khona bekunezindlu. Ithempeli lingezansi. Ithempeli lashintshwa inyanga yezulu. Kwangena izulu la ekhaya. La ekhaya lashawa imisilingi emibili ayidabula phakathi. uMangidi wayeseshaya uvalo wahamba obuza enkosini. Ethi inkosi yawo leyo nto yenziwa isithi yayisibuza ukuthi izindlu zingakephi ithempeli lingakephi. Wayesethi uMangidi hayi ithempeli lingezansi komuzi. Umuzi ungenhle athi inkosi inyanga ezule hambani ngishintshe lento idalwe insila yena engene ethempelini mango kufanele umuzi womuntu betsela umuntu ehle insibile yabantu ehlele ethempelini bese bashintsha wafika uMangidi kuJula ufika waqaqqa izindlu sabuyela izindlu zaba ngapha wakhe indlu yakhe lapha wakhenye ngapha kwaKorandi kwase ithempeli libuyiselwa ngenhla kodwa ithempeli insila yalo ngehlela emzini womuntu kodwa insila yomuntu ayehlele ethempelini kwaphela lelo zulu libuye ngelangena phakathi kwelekhaya kwakula ekhaya wafika ke babefika komgqamo bonke bafika ngolesihlanu yabona ufika ngolesihlanu bahabe zohamba ngoMonday behleli la ekhaya kupheka amabhoda awu5 ngabe u6 omakoti bala ekhaya bepheka amabhoda azodliwa abantu ngoba kwakuhlala ngisho abantu la ekhaya abantu abangesibona abala ekhaya khona abakhulela ekhaya bazibaganwa la ekhaya bengesibona besibongo sala ekhaya wafika ke naye uMbatha esuka emkhayidini ethunywe inkosi la kanti abakawakatsheli la ekhaya ukuthi thunyiwe wafika wahlala nje kuyi-weekend wahlala wasonto kwenziwa njengoba kathi Sunday waphinda walala wazi uhamba ngomsombuluko wabuyela emuva wabuyisela i-report ukuthi hayi ngihambile ngimfikile umfana cha usekhulile ngoba usenayo ingane usezele usenayo ingane eseyithule kanti ke sizothatha isinqumo inkosi la ngithi sizomgcoba uneminyaka u8 kuleli thempeli engakazi abe khona umshumayeli kwahamba uyisi 8 years amadoda afika emkhayideni inkosini la ngithi azobika ukuthi umshumayeli yabuza ukuthi ukuyini nibona ukuthi ukuyini amadoda amadala ahambe nobaba omkhulu wafika umfundisi wagcotshwa wawumshumayele neminyaka u19 waphatha amadoda ahambe noBhombela hayi ukuthi ezwe ngaye ayihambe naye kodwa wafika waphatha neminyaka u19 wahlukana nezinye izingane eyibhungu waphila impilo umuntu omdala ngoba ngalesikhathi wagcotshwa abantu abana60 above inkosi la kodwa wafika wahlala nabo yena esewumshumayeli kanye naye kodwa wafika uyibamba lena wakhula nawo nje bekhule waze womvangela enkosini inyanga yezulu uma esewumvangela enkosini inyanga yezulu yafika mase kuhlala uThingo eloko umvangela kwakufanele agcotshwe ngesikhathi senyanga yezulu ukuthi abe umfundisi lathi uThingo malihlala lujayi ngifice egumbini ngifice igama lakho ukuthi wena fanele abe umfundisi uhleli kanjani umfundisi ngoba wena fanele abe kade abe umfundisi ngesikhathi sababa uthi ke kimi mayengixokela uthi ngimhlanga ngizogcotshwa ngibe umfundisi ngisuke evangelini uthi ngapha inyanga yezulu ingibeke esibayini soqala yangidlisidlo ngedwa uthi ngathi ngiyafika enhlangakazi ufika uThingo la ngigcoba lathi wena ngifica igama lakho likhona abantu abathile abavala ukuthi ungagcotshwa isikhathi senyanga yezulu athi ngiyagcoba menza negama lethempeli kulomuzi labekwa uThingo ngoba la ekhaya kwakusebheka ukuphiwa ngoba igama lesigodi eqanjwe ngesigodi ubheka ukuphiwa okusebheka ukuphiwa la lindawo ukuthi usebheka ukuphiwa lesi sigodi eyiqanjwe ngazo inyanga uThingo lafika lamtshela athi igama lelokuzana lethempeli lalibhala ku-envelope ngemuva ku-bag lathi kusenhlanzini inhlanzini ke indawo engenhla kwasekuphakameni eqanjwe uBabilanga kuhlala abanazaretha ngenhla kwasekuphakameni behlele ekuphakameni le sokuthiwa kephi ngiyayikhohla leli gama sekhongo noma kephi ngapha enandi ngenhla kwasekuphakameni kwakuthiwa isenhlanzini lo ndawo kodwa uShembe wakwazi ukulithatha leli gama walithwala wabuye wazolibeka la waqamba igama lethempeli asazi ke angikwazi ukuthi kusho ukuthini lokho ngoba nabantu bakoNhlanzi bakaShembe babizwa ngoNhlanzi ukuthi kusho ukuthini ke uNkulunkulu wazi ukuthi wayekwenza aza kulethe la kwakwenziwa yini yakhula ke yaphatha kanjalo lensizwa yangena ebufundisini ibe ngumfundisi ke kusoleso sikhathi yabamba yonke le ndawo esekhethe yonke izizwe ofika esibukweni kuyiyona ephethe yonke le ndawo
iwumfundisi kuze kwafika isikhathi la esondele khona kakhulu uNkulunkulu ngoba uthi ngoluyisebenzile lensizwe kodwa umuntu ofika walisebenzisa kakhulu bekuunyazi ngoba unyazi wamtshela wathi hayi lento ubaba ebona ngoba befuna ukuhamba nawe ukubekela isikhathi sami ngoba ubazi ukuthi ngizokusebenzisa ngalesi sikhathi abantu abaningi nangomhla ka9 April kade kumenyezela igama umhla ka3 abaningi babe ngazi fanele benze njani abanye babe ngazi noma fanele bahlale phansi noma basukume bahambe balandelela abantu abahambile kodwa umfundisi ubaba inkosi unyazi yamnika inkonzo ngamasibongo ngoba yazi yena ozokwazi ukwenza lento ukuthi abantu abahlalise phansi abatshethi hey nangu uNkulunkulu phambi kwakho incwadi kayifunda incwadi kaJoshua wayifunda ethi mina nendlami ngiyawumkhonza uJehova iyona yenza abantu abaningi bahlale phansi bagcine bebona unyazi uNkulunkulu wasebenza lo msebenzi nakhona kube inhlanhla ukuthi uthelele la wayixoxa indaba yakhe uthelele la wafika umuntu ngoba egula leso sikhathi esahamba ngolitshe uthi wathelelela kwafika ingane zalomza wakhe yamtshela ukuthi baba ngibona inkosi uthi ngiphuma endlini la uthi ase siyaguqa la ngathi siyaguqa uthi sithe sabona inkosi ithi hayi bengithunywe inkosi ekuhleni ithi angizolanda umfundisi azoyenzela inkonzo yesabatha kusasa waqhaka uthi into uyishiso yena uthi umfundisi ngiyawasaba kamaphupho uthi kodwa kwathi intambama ngabo 3 ngoba into yenzeka ngabo 10 ekseni kukhuluma lengane izixoxelela iphupho kodwa ngabo 3 kofona umdluli waxoxa le ndaba ukuthi hayibo kwangathi ukhuluma naye akamthusi sithe sokwathi hayi ngithunywe inkosi ithi angitshela ucela uyenzela inkonzo yesabatha yasemini kusasa lento kade ikhulunywa umuntu ngabo 10 ngabo 3 yabuya impendulo yakhe ukuthi ngempela uthingo lithunywe inkosi ebuhleni ukuthi azolanda umfundisi azomenzela inkonzo yesabatha umdluli wafika nangempela wangena ehamba ngwheelchair yaphinde yathi hayi mtshetha angasabi akakhuluma ehleli kuwheelchair lana ke kuleli bandla bathathu noma bawu4 abafundisi engibaziyo abakabangena bengeke esimeni sokuthi angaphatha inkonzo one uThabede wangena ephethwe ngamachopho engubo waseFryhead omdala wasengotshe uThabede omdala wangena ephethwe ngamachopho engubo inkosi la ngamnikeza inkonzo wayiphatha eParadise lele kwaba uHadebe wasekuphakameni naye wangena inkonzo ephethwe ngamachopho engubo kwawukhubisa waseGospel 2001 phezulu kwentaba inhlangakazi walandwa ekhaya bafika abafundisi bemxhaya ngapha nangapha inkosi uNthingo yafika amnikeza inkonzo ugcwentswe uyiphathe ngo2011 ehleli wheelchair umfundisi wala ekhaya manje ke bokuyinsizwa ebinomoya omuhle nomoya owodwa ebithi noma iqhamuka yenze wena ube mkhulu yona ibe encane ngaso sonke isikhathi bokuyinsizwa enjalo ukhombisa ukuthi nomoya kaShembe uma uyibuka ke noma izohamba isihambile kunensizwe yaka sixoxela isimanga iyala eKashamba ethi yabona ingakazi ukuthi usehambile kodwa yabona umhlangano nezitsha ibona umhlangano uhamba kukhona uGamo umshumayeli uNcube yabona umhlangano uhamba wajika wangena lapha elokuzaneni emarket la ungena khona usuchezuka usuza ngapha uma umgwaqo weKenani yachezuka umhlangano wachezuka lapho weza ngapha la phezansi la uJeko umgqoko kubola yafika zama lapha isizo zaqhinqa ukhuhla inkungu phansi kwase kuthunywa uGamo ukuthi kodwa akatshela abantu abala phezulu ukuthi abasheshe behle ithi ngathi into ensizwa ngathi ngiyabona la phezulu la enhlanzini phezulu ehlahleni kuneyingelozi ezivula amaphiko ithi ngabona izitsha yinile kanti ngangingazi ukuthi umfundisi usihambile uthi ngathi ngiyabona sikusebuhleni ungide ekhaya inkosi imile imisangweni lengena khona idangele ungidi umfundisi ethi ngambona uthi ngangazi umfundisi uhambile uthi kanti lezi zitsha njengoba zikanti ngangazi sezilande umoya kamfundisi njengoba izitsha zaphuma ngapha kwakhuhla inkungu phansi uthi ngathi ngiyezwa ngaqade ngiphuphele lokho ngathi ngiyabona nangumfundisi kwathiwa akasekho sehambile ngomsombuluko ngiyiphuphe ngesonto ngaleso sikhathi ngesikhathi leso ngicathi engithe na kushuthi umfundisi wadlula ngesabathe ekseni noma but isonto ekseni intathu ngoba ngikhumbula sasike kwandeni ithi inkosi uNyazi akekho umfundisi oyofana no ithi inkosi uNyazi akekho umfundisi oyofana kwalo mfundisi lo wayebheke phansi nje ngesikhathi senkosi inyanga yezulu yamkhumbula umfundisi wayethobile lokuzana umfundisi uMadlala ethe akekho umfundi nenkosi uNyazi yathe konje yazi yalinganisa ngovukani nathi konje ubani unesibongo savukani yathi ngiyasiliba uvukani wakaba isibongo yathi yayisithi hangaze umfundisi oyofana nalo kanti sikhuluma ngogcwensi yabo ikhuluma ngogcwensi akekho umfundisi oyofana naye
kanti hayi sikhuluma Useyahamba. ukuthi useyahamba Useyahamba. ugcwele. So ngizwa le ndaba oyishoyo ukuthi nonyazi la ithinta indirect because Exactly. uShemba kavela akhulume nje yabo. Le nsizwa- Sasike kwandeni. Le nsizwa yayibona lento. Yabona izitsha umphongolo zivula. Wafuka malapha emadramini ezantsi. Shame. Wafika waqhinqa lapho kanti sekulandwe le nsizwa. Sekufika omdala Hayi. manje. Sekufika omdala Ivale manje, Ba- sesembuye. Mshumayeli wenkosi eyazi yayinhle indawo. Baba wami. Ngathi le ndawo lezi ngathi ama-tourist or tourism sites yabo uma ngase Impela. nakhe nje ilodge or something Yes. ezoba i-double story or triple story Ibuke athi lapha. umuntu mevuka abuke lapha eningayenza imali Impela Ngoba phela- uNkulunkulu wapaka la kokuqaleka kangeke. Shame. Wehla wabuka ezansi wathi hawu le ndawo yinhle. Mm, Ungena nje useqale wafika imoto wayipaka la. shame. Wasehla wayibuka wathi hawu Mshumayeli le ndawo yinhle. Mm, Walase lingena unyazi lwezulu wangena uThixo wethu. shame. Eseyibukile naye esho lento oyishoti le ndawo yinhle. Kezwakala cha Awu. besakhela phezulu nje Yep. sazi sikuzosondela ingqwayingqwayi yakhona la ekhaya Yep. esithintela le ndaba yetshe esithintela nokuzala kwamfundisi Yep. ozwafika nasekuthenini-ke ubesehamba kumfundisi mhlawumbe Mshumayeli kusengasho-ke Mm. njengomshumayeli wakule ndawo nje asive ngoba phela sifika mhlawumbe siyobuye sibuye emva kwesikhathi kanti Yep. sifuna ukuhamba nalo lonke ulwazi singahamba nalo Impela ukuzalwa kwakhe kwahluka ngoba ezozalwa kwafika umakhala empongo waxhoma imbali emqadini kanti kuzofika yena emhlabeni wazalwa embethe lapha emqaleni wayinento eyayiukholo layimsurroundile iningi imhlophe ezalwa wabanjwa izinsuku ezimbili kuzanywa ukuqaqwa lento wayesekhula ke lo mfana cela ukubuza Mshumayeli uthi wabanjwe insuku ezimbili usho kanjani mhlawumbe ebelethwa akubanga usuku olulodwa engakobeletheki engabeletheki kuvimbe lento eyila imqaleni eyimhlophe kuyena yukhololo zaphela insuku ezimbili wakusesibhedlela cha webelethele ekhaya ugogo uMangidi esebanjwe yibo bonke omama kukuba waze wagcina ke belethile akashonanga ngoba ingane Avanga ukuthi shona. ayiphumi iyashona beshona bebelethwa kubonakala lento bathi mama hawu umfundisi lo bebona lento emhlophe ukhololo eyayikuyena wayesekhulake ukhula umkhulu sekhona umshumayeli ugcotshwe ilanga sehambile umkhulu siphelile iminyaka eyishumi sekufika umfundisi umbathi ethunywa inkosi ilanga wafika wahlala isonto lonke la ekhaya kanti uzobheka umfundisi ukuthi lo mfana uyakhula lo mfana uyathandaza mebuye esikoleni uthini wenzani wangasho lutho wayesehamba umbatha mayebuya umbatha sekuphela isonto useyavalelisa uthi ayike senosala kahle emuzwa kaGcwensa sengiyahamba wamangala wonke umuzi umbatha uzavalelise nje ubezothini kanti ubethunywe inkosi ukuthi azobheka umfana uyakhula yini kwadlula unyaka ngithi abambili wayeseyagcotshwa wathi ehleli nje ugogo endlini emhlophe kuphakameni wabona kufika yena futhi umbatha ethi inkosi ithi angizolanda umfana wathuka ugogo ethi hawu ngabe sewonile yini emzini kaNkulunkulu wawusubiza wathi umbatha haya konile ubizwa inkosi wahamba naye inkosi bayongena endlini emhlophe ifika ithi inkosi wembatha uma udedela abantu bomhlaba uthi abagcobe bagcoba uzavolo nesikhovo ithi sengiyamgcoba lo mfana ithi usewumshumayeli namhlanje ithi sesiyomthula ngesabatha wagcotshwa kanjalo ena 19 years le ndaba ethi bagcoba uzavo nesikhova zonke le nyoni zihamba ebusuku kodwa ayikhulumisana uthi inyoni ezimbili lezi ezihamba ebusuku kodwa ayikhulumisana yayisho ulanga phuma sikhovo esho kumbatha ezogcoba ubaba umfundisi ezomenza umshumayeli sesikonyazini-ke manje ngibona unyazi belimsondeze kakhulu umfundisi mhlawumbe ngase nje phela wonke into esiyishoyo akumele sishaye ngathi uShembe waphela kumele sibuye size la angithi uShembe munye uShembe wasendulo kusewuye namhlanje njoba wevela uNkulunkulu emazile emkhethile uthingo inyanga yezulu yayimsondezile sewumshumayeli
lamsondeza noThiko no unyazi ke lifike lasampula lamsondeza kakhulu wasebenza ngaye kakhulu unyazi lamthuma lapha nalapha waze wahambela ke esandleni sakhe unyazi. Ngiya-understand ukuthi kuningi abantu bakudonsa ngala nangala kodwa ngiyabonga isihlalo lesi yisahlala kusona efika la kwakuthengwe nje usofa ungakahlali umuntu singazi nathi kanti uNkulunkulu wayegceke wethi asiwuthenge lo sofa wafika wahlala ilokho wahlala yena akawusaphindanga wathinta umuntu oba la kuhlala khona uNkulunkulu akuphinde kuhlala umuntu usuyigugu nje lamandimande uthi masinosizi siyonikela siwuthatha umnikelo suyisonyazi itshe lapha lilapha ngemuva lahlala ubaba mkhulu umqali webandla mawuyabheka isisho sithi unyazi lo baba mkhulu lisona ngoba konke la kwahamba khona ubaba mkhulu unyazi lihambe khona inkosi ilanga ibuyelanga eNtabazi inyanga ezulu ayibuyelanga eNtabazi uthinga libuyelanga eNtabazi kodwa unyazi libuyelile eNtabazi unyazi liqale kaceza ngoba sekubuya uBhombela wafika la ekhaya unyazi lifikile la ekhaya ngoba konke la kunyathela khona uBhombela oqala uBhombela wesibili uyayikhumbula ngaye nganyathela nani mkhumbuzile khona wanyathela nithoza phela nyazi vange simkhumbuze kwakuyisurprise kwakungazi umuntu noma bengazi sonke singazi wezikhumbule yena senyama oqala uthi ngaye ngafika lapha ngahlala la hey zinqunywa amakhanda ayinqunywa amakhanda yeke siyabonga Thank you, Lou.
Linda Bankulu.